जोजलपा सोक्मी भाजु मेजपी थोख जाजो टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पटिक थुगु जाजो जना जिपे छिकपिने गुन्हने वे चुना गुजुल थुगु जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत ठिटी समसामयिक विषयवस्तु नापनाप नेवाटे सफेमाला चंगु समस्या व उगु समस्या या त गुकथ जेंकी फैले दैगु समाधान न मालिगु ज्या यान वे चुना गुजुल थौ धासा चिसा खलबल यातनागु विषयवस्तु दैगु छम भ्यामचा सिक्किममा झाया थन नेवाटेगु तजिलजी संस्कृति रीतिरिवाज नसातोसा नाटनाप पुवंक नेवा सभ्यता सिकेगु नीति ठुकेगु नीति वेक थन छाइचुना दिगु छल वेक छम मिस नेवा सिक्किम तक जुत ताला ठुंकुम नाटनाप मिस सिक्किम न जुत ताला ठुंकुम नाटनाप मिस नर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मोडलले तक न तास भिरे या त ट्याके त ताला ठुंकुम व्यक्ति अजगु कथायुटी ठिठी कथायुटी ब्युटी पेजेन्ट ट्याका न लिपा थगु नुगल जिगु नेवा भ्या नेवा तजिलजी नेवा संस्कृति नेवा सभ्यता सिकेमा ठिकेमा थका थौया दक्षिण ह वेक थन नेपाल झाया थन नेपाल युक्ति त्रिवन विश्वविद्यालय सोंगु नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागे वेक छम वनामिया रुपे लिपाङ्गो अवस्था छाया चुना दिगु छल वेक लिपाङ्गो अवस्था नेपालले छाया वेकमा छुसेका दिल छुसीका दिल अलि नेपाल युक्ति बसाई वेक युक्ति गठे जुचना थैगु बारे थौजिमसा खलबल यागु नीति थौजिमसा पाक थ बनादैगु जुल मेजु प्रतीक्षा प्रदान जुया त झास वेक या त जाजो पाखे लस्कुस्या प्रतीक्षा जो टाइम टु टक जाजो स लस्कुस्या न जना सुबा मफु जिमफु छिला जिद्रा मफु सित लस्कुस दो 2025 2082 ले टाइमलाइन वाला समय यात्रा गठे जिजाउँदो नेपाल बसाई त्यसकै थन एकदमै नाइ फुसे छ न अलि थ अछि त न एकदमै थ जित बना दिउली युको 100 बारे नि जी सोगमी भाजु मेजु अचम्म जुलजी 2025 मा 2082 छाद हैछ न त दिख मलाई छि भारतीय सिक्किममा जाइदिउ त्यो अवस्था जुल अलि हाक्न भारतमा सिक्किममा जायन ठुली बालको नेवा भ्या लान्छ ना दिगु जुल मखला गुकथा सल थु कथा बालको नेवा भ्या जी चाहिँ नेवा भ्या चाहिँ नापा चाहिँ जित छुए नेवा भ्या मव अन सिक्किमे जुबले त थन वया 1 वर्ष छ दन्य वया चाहिँ थन यु नेवा त नापा खला न अलि नाप जी कलेज इन वना सरपी म्याम्पी नापा खला न अथे सेक्यु छ नेपाल चाहिँ छ चाहिदिउ नेपाल चाहिँ छाडा छ अन जी चाहिँ अन सिक्किम निसी एज अ सिक्किम गभर्नमेन्ट व सिक्किम नेवा गुठी मिलेन थन एज अ रिसोर्स पर्सन यो रुपे छ बिउ ख अलि छाडा छ अन सिक्किमी चाहिँ बालाइपी उली मरु निस अलि वो जिया थन वया जिउ मा बा मातृभाषा जुल अलि नाप नेवा तजिलजी तो म्युजिक दको सेकित वयो ओ सेक्यु लागि गबले चाहिँ छिटो चाहिँ नेवा भ्या नेवा तजिलजी नेवा नख चख यो बारे ज्ञान र त छि अबले सिक्किमे जुन अवस्था हाजा छिदै दिल्ने अनला भ्या लाइपिन यो कुमरु छिटो गबले चाहिँ वाचाल गबले चाहिँ छिटो विचारवल ओ ज्युटी भ्या ज्युटी संस्कृति ज्युटी रहन सहन थन काठमाडौँ दुध हुन्छ गबले वो फिलिङ चाहिँ सिक्किमे सुनौले होला दते दयु खसा जी चाहिँ छु दन्य तक थु तजिलजी खए अले थु जिउ बायु खए गुब्ले न दु मथ्या तर छनु छुजुल दास अन सिक्किमी चाहिँ सिक्किम नेवा गुठियु ज्याजो जुया जिउ छेउ नाप सिक्किम नेवा गुठियु ज्याजो जुया जिन अन छुदु दया सोयता होना अलि उबले चाहिँ जिउ नापायु फर्मर कल्चरल अफिसर हुने सिक्किम नेवा गुठियु कल्चरल अफिसर वैकल चाहिँ छौ भाषण बिल थो ज्याजुले वैकल छु दादिल दास अन सिक्किमी चाहिँ भाइलाई पिन मरु अलि भाइलाई मस अलि छौ किसिमिउ सिक्किमी चोपी नेवातयु आइडेन्टिटी क्राइसिस जुया जाउँदो अलि भा दयु तजिलजी दयु त जिउ मसिका जुलनी जिनेवा जु मसिका जुलनी अलि नाप म्यु चाहिँ वैकल चाहिँ छुदा दिल दास अन चाहिँ सिक्किमी चाहिँ
जिउ कल्चर जिउ त जिल्ला जिउ उली ज्ञान न मरु नि अलि वो जुया आ चाहिँ थु चाहिँ नेवा युथ तयु चाहिँ कर्तव्य ख अलि आ युथ ऐसा है चाहिँ पहल याना न्या वया जिनेवा तयु मौसिका चाहिँ बचाया मा दया चाहिँ चाहिँ स्पीच बिला उबली चाहिँ like I don't know I literally got goosebumps न्याला चाउ थियो जुल ख उबली चाहिँ एक प्रकार यो रियलाइजेसन थे जुल नि नेवा जुया नेवा यो भ्यान म जित नाप नाप नेवा यो छु तजल जी बारे न चाहिँ मस्यु जी सुख दयु चाहिँ न्यस होला नि अलि उबली चाहिँ जी चाहिँ डिसाइड हैन आ चाहिँ निसे न्य चाहिँ जी चाहिँ लाइक आई विल बी द भोइस फर माई कम्युनिटी और स्ट्रङ भोइस अलि गुको ठ चाहिँ आज जस्तै छिट वाला चाल मलाई छौ दिना चमु मनु थे जंग छौ भा तजिलजी संस्कृति नखचख आइडेन्टिटी क्राइसिस जुति कारण छिट वाला चाउ अवस्था जुल आ जुति गन्तव्य चाहिँ नेपालले ख तगा चाहिँ गुको ठ रिसर्च न यान्दिलजी छक्लले छिथन तिन याला ब्याउ पकान खै मगजी गुको ठ चाहिँ अनछि चाहिँ रिसर्च अन स्वेदिया नेपायो बारे गुको थ जानकारी त मुगा दिया खासै थनो वयु न्य चाहिँ जी अन सिक्किमे बेसिक कोर्स नेशनल अन चाहिँ नेशनल इन्स्टिट्युट अफ नेवा ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर दुनी छ इन्स्टिट्युट अन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज यु बेसिक कोर्स जो चाउँदु उबले जी चाहिँ अन वना क्लास कया जी कॉलेज बना चाउँ इले कॉलेज नाप अन वना न जी क्लास चोना बेसिक ग्रामर जो लनि नेवा त यो ग्रामर भाषा यो ग्रामर ओ सेका अलि लिपा उबले चाहिँ सिक्किम नेवा गुठी व सिक्किम गभर्नमेन्ट चाहिँ छम सु चाहिँ एकदमै कन्यु सिक्किम यु नेवा त यो भविष्य लागि ज्यायाइफु वैको या त चाहिँ छयाबी देउ चाहिँ खन होला अलि वो जिया जी चाहिँ उबले डिसाइड याना अथे खसा जी वने दया अलि क्वेशन टु गुको ठ चाहिँ थनिउटी बारे जानकारी मुगा दिया नेपाली युटी जस्तै छिल अञ्चन जौ जुल्ने मखला नेपाली युटी रहन सहन थनिउटी भाषा गुको ठ चाहिँ जानकारी मुगा दिया वे नि हला छिसला सोइनी वो थासे उनला चाहिँ गथे जुइ रहि वो अझ कथा युटी नलेज चाहिँ गुको ठ ज्ञान दिया अलि लिपा जिपी 2024 चाहिँ जिपी थन स्टडी एक्सकर्सन यु लागि वया अलि उबले थन यु नेवा ते नाप जस्तै ज्यापु समाज जुल नाप थन पाटन मल्टिपल क्याम्पस यु चीफ नाप खला न वैकपी नाप खला न अलि ओके अथे दको इन्फर्मेसन चाहिँ मुंगा दिया मलाई अलि छिन सु जस्तै नाजा दैदिनले छिल छौ स्पीच छौ प्रोग्रामे स्पीच न्यौ कथा छुट्यु मिखा चागु अवस्था उइ न्यछु नेवाटिभिटी कल्चर सांस्कृतिक धार्मिक नखचख चाहिँ ठुली तक तमी धगा ठुली तक जा संसारे हलिमे नाजा धगा अनुचुनजुनिले सु छि थनिउटी सभ्यता आर्किटेक्चर यो बारे गबले उखि पाखे ध्यान व अन चाहिँ नप चाहिँ अन इन्द्र जात्रा न माने नि इन्द्र जात्रा चाहिँ सयु खजी तर मेमी यो बारे चाहिँ जी उबले छे मस्यु नेपाली बारे न नलेज मरु नेपाली जस्तै नेपाली नेवाटिभिटी बारे नेपाली छोपी नेवा त यो बारे चाहिँ नलेज छ दु तर गुप्ले न एक प्रकार यो स्वापु चाहिँ गुप्ले न मतया सिक्किमे चुनिबले चाहिँ नेवाटिभिटी प्राउड फिल चाहिँ जुकि मजु जस्तै या नाजा दैदिल नै छ आइडेन्टिटी क्राइसिस या जिपी मेबी स्याल्युले लान्छौ त्यो अवस्था खला कि व्यायाम मलाई जिसु त चिज अझ गुल्ताको बोल्न अञ्चुनिबले प्राउड चाहिँ सिक्किम चोना न जिनेवा ख दया प्राउड चाहिँ जी दु छाडासा नापानी से थौ तक अन यो नेवा दुनी गुली नेवा मतलब गुली मनु वैको पिन्स न्याब्ले लिउने चोना बैक स्टेज ज्या याना चोपी
दु वेक पिन्स जिउ फ्युचर यु लागि जिउ भविष्य यु लागि वेक पिन्यु थयु जीवन समर्पण याना थौ तक जादिउ दुनी अले वो जिया जी चाहिँ प्राउड दु अच्छी सिक्किमे जुन अवस्था मिस देवा सिक्किम जितन ताला त नाप मिस सिक्किम न जिया दिल नाप चाहिँ मिस नर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मोडल न जित ताला लागु अवस्था ल वो जर्नी छ कना दिसले वो मिस नेवा सिक्किम बोटिका अनुबले म प्रतीक्षा मला आल छिके छौ कन्फिडेन्ट लेभल न आइजु दुङ अवस्था छि इन्डिपेन्डेन्ट जित अवस्था दु मला उया न्यायुति अवस्था वो अनुन्दंगायुति जीवने वोति हुपायुति बारे छ कना दिसले जिसे नापा चाहिँ कलेजले चाहिँ जी चाहिँ पोलिटिकल साइन्स ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बना चौँ अले लिपा चाहिँ जुर्दा छ थो जी चाहिँ जिदा नि नाच अथो कलेज इले जी चाहिँ गान्तोक क्यापिटल सिटी थो क्यापिटल सिटी नेवा इन्स्टिट्युट चाहिँ क्यापिटल सिटी दुनी अले उबले अनवना चाहिँ इन्द्र जात्रा वाला अले अन चाहिँ इन्द्र जात्रा ब्ले न्याब्ले ठिठी तजिलजी जस्तो ज्याजो यो कम्पिटिसन जुल अन चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ नि अले छौ कम्पिटिसन चाहिँ मैजु सिक्किम जिस अन चाहिँ मैजु सिक्किम द यो मिस नेवाइ जुल अले अन कम्पिटिसन जिन भाग गया अले जी चाहिँ उबले जस्ट जिउ चाहिँ खास चाहिँ पेजेन्ट्री इच्छा जुया जक पेजेन्ट्री इच्छा जक जुया जक जी चाहिँ खास भाग ख बोती गयो तर लिपा जी ग्रुमिङ सेसन जुल ग्रुमिङ सेसन बोले न ठिठी किसिम यो अवेरनेस यो प्रोग्राम दै नि सेसन्स दै बी थो पर्सनल डेभलपमेन्ट यो जुल नाप थो कल्चरल अवेरनेस यो न खाना वही मकला अले उबले चाहिँ जिदो को खान्याना अले वो अठे कम्पिटिसन न सिदला जिना मिस सिक्किम जुला जुया अले लिपा चाहिँ फेरि क्वेसन मैले बोले वो मिस सिक्किम नाप छि अन मिस नर्थ ईस्ट सुपर मोडल न जुदुङको अवस्था उइ न्याय म प्रतीक्षा हो उकी याना चाहिँ उकी बोटिकाहरुगा चाहिँ गुजो कथा जीवने परिवर्तन होला चाहिँ जीवनी चाहिँ एकदमै तरवै परिवर्तन होला छाडासा नापायो प्रतीक्षा जी कलेज जुबले प्रतीक्षा व मिस नेवा मिस सिक्किम व मिस नर्थ ईस्ट दुमका प्रतीक्षा चाहिँ एकदमै पा छाडासा नापा चाहिँ कलेज जुबले एक प्रकार यो अन्डर कन्फिडेन्स ल मतलब तर लिपा भया मिस नेवा जुबली न जस्तै कल्चर यो बारे एकदमै सिकिफट अले नाप अले मिस सिक्किमले न ठिक किसिम यो सेसन्स दै नि जस्तै पर्सनल डेभलपमेन्ट यो सेसन्स दै अले नाप वर्क जुल अले नाप त मेमे यो चीज यो सेसन दै अले वो दको ग्रुमिङ सेसन नि दको चीज सोया अले एक्सपिरियन्स याना चाहिँ जी चाहिँ एकदमै मेमे एकदमै कन्फिडेन्स सेल्फ एकदमै लिडरशिप क्वालिटी थुना एकदमै डेभलप छु अले दबिले थिटी कन्हाइटी ब्युटी पेजेन्ट भोटी कया छौ छुगे आत्मविश्वास न बोलन छौ नेतृत्व युति विकास न बोलन व्यक्तित्व विकास न बोलन नाप छि उकी बोटिका ढुंगा छगु कथा युक्ति धामा लास उत्तर पूर्वी भारत चाहिँ छिउटी छौ नेम न त फेम न दे ढुंगो अवस्था अझ नेम न दे ढुंगो फेम न दे ढुंगो मनु अन भारतलाई छिउटी फेसन यो लागि या थिटी कथा युति क्षेत्र यो लागि ला एकदम उद्गम स्थल ख अन मेमेको थासे मवसी चाहिँ छि चाहिँ काठमाडौँ हाने जुया दिल काठमाडौँ चाहिँ दिल होला उ टर्निङ प्वाइन्ट चाहिँ बम्बई युनिभर्सिटी त काठमाडौँ वेमाउदी अवस्था चाहिँ छा बोलन थो जिना चदा नि थो चाहिँ खास थो सिक्किम यो जिउ कने यो भविष्य लागि ख जिन युजल मकला युज जुया जिथै मयाना सुनाय मकला अले वे बम्बई मवना थन काठमाडौँ वे चाहिँ थै सिक्किम यु नेवा थ यु आइडेन्टिटी बचाया त ख अले नाप
thana tajilaji seka alina panapa memu cheese na thana newa juita chuma wo dokko cheese seka lipa ona me pinta na sekita गुल्दा त नेपाल चाहिदियो जिला ठ्याक्कै वयो चाहिँ एक वर्ष एक वर्ष ठुली बालक नेवा भ्यालान्छ ना दिगो जुल महला आ जस्तै थने जमुसा नेवा भ्याला तो टुंगो अवस्था दु गुलिसा महला अच्छी चाहिँ फर्स्ट वेवले चाहिँ नेवा भ्या सेक त चाहिँ गुको थ सेका दिया गुको थ लाना कहि दिया छ नापा चाहिँ थनो जिसे थनो चाहिँ वया अथे थनो यो नेवा त नाप खलाना अले नाप कलेज टाइपले नेपाल भाषा कलेज नेपाल युनिभर्सिटी पाटन मल्टिपल क्याम्पस इन नेपाल भाषा यो डिपार्टमेन्ट अन पासापि नाप खलाना नाप जी चाहिँ म्युजिक क्लास न यान्छ हुँदु अलि म्युजिक क्लास सिन दोक्कै एकदमै सपोर्टिभ अन यो पासापि नै त्यसकै सपोर्टिभ दु दोक्कै नेवा त जुल अले उ जुया बैकअपि नाप न खलाना नाप गुब्ले सफु बोना अले तो स्पीच न थौकने स्पीच न वइ नि तो युट्युबे स्पीच वइ नेवा यो अले गुब्ले तो मे न न्याना तो उजन सके मे न न्याना अथे जिसैका जन्नु दक्ले नापा सेकागु शब्द छुख जिला दक्ले नापा सेक्यु शब्द मतिना जैफु मतिना गुल्ताको अब थाको छुदो नेवा भा छि दक्षिण अनिसि छि सेका वइ जुनुदु लाना वइ जना दिगुदु नाला कै जना दिगुदु गुल्ताको थाकु अब छुदो नेवा भा जिखे भएन लाए मकला अंग्रेजी भएन लाए फु तर मे भाषया मसु छ तर नेवा भा तस्के थाकु थिसो छ रस नेवा भा दे खलायो वचयो भा पानिसा लेख्यो कठेपा ख मतलब it was beautiful yet challenging that much तर I'm really grateful because like sadasa you college you sena meter jula makla napa jimi thana Nepal Bhasha department you pasa pijula ale china jula doko sina jita taskai gwaliana bi I think thana you newa chai they are like one of those people in my life. It was like one of the best people I've ever met in my life. तैले चाहिँ अच्छी थन नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय चुना छि अध्ययन यान्जना दिगु जुल मलाई ओ अध्ययन यागु चले राजन छि दैदिल चुएगु लेख्यो व कठ्य पा नेवा पा नोवागु छगु तर चुइबले मेउ अब नापा चपी सहकर्मी सहपाठी सेनामी त्यसमा चाहिँ गुको थ पहिलो वबले थाकुलजी नि छारा छ छिला छु छवे मसम मला वो गुको थ चाहिँ लाना कइबले चाहिँ गुली समय बाद चाहिँ छि चाहिँ ठुली तक आला छि बालगे लासो अवस्था ल आ चाहिँ जिनेवा भा लाफो त यो अवस्था चाहिँ गब्ले थिएन छि फर्स्ट नपा वया ठ्याक्कै जने 3 महिना तक त बाया त अब्जर्भ या त जक इ लगिजुल अलि लिपा चाहिँ ठ्याक्कै एक प्रकार यो इन्भाइरोमेन्ट न बनि जाने मकला वातावरण न बनि जुल अलि नप मतलब मे पिन्छ छुदयो ओ न्याना अब्जर्भ याना तको आज सेक थुली तको सेक चाहिँ ठ्याक्कै 5-6 महिना 7 महिना त दक्ले थाको प्रोनाउन्सिएसन याद थाको चाहिँ छुले छि त आतको युला तो जिना दयनी नवेउ आ वला मकला मेबले थो मवजित अलि जिनेमा त यो जिनी तन्ति न ह न्यजुल म हाफ ह जले मजुल थो चिसे तस्के थाको पकाय न छिना जा दिल नि छिद मेगु ल्याङ्ग्वेज सेन्ट अपुल त नेवा भा सेन्ट थाकुल छरा जा छिउटी फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज या नेपाली या इंग्लिश मेमेगु ल्याङ्ग्वेज चाहिँ को छौको थ चाहिँ इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज जुल मला अथवा हाग्न छिउदी थो टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज जु कारण चाहिँ खगी थोला
चिन्से भाजु नि खल ख जुइफु तर खास दयो खसा दयो दाइबले चाहे जुइफु दका चाहे जुइफु दासा थु चाहिँ जिस गुब्ले न नेवा भा जिउ मा भा जुया न गुब्ले न ख मला न अलि वे जुया जुइफु छुइ भायु लागि न प्र्याक्टिस माल इन्भाइरोमेन्ट माल मक्ला अलि बोन्यु न बोन्यु चोयु दक्खु यो इन्भाइरोमेन्टमा वातावरणमा नि अलि वे जुया जुइफु जस्तै आछि थन अध्ययन जना दिउजुल नेवा तजिल जिपुने नेवा संस्कृति त नालका तका सिपुन जना दिउजुल आत्तको बना छुसल्ले छि छुसिल आत्तको बना चाहिँ दक्खु सिबे द्रौपदी ख चाहिँ जी सुख देव ख चाहिँ सिल जी नेवा ख जिउ तजिल जी संसार युवे one of the most richest culture जुल भ्यान उल्ले बाला मक्ला अलि दक्खु सोया द्रौपदी चीज सैक्यु चाहिँ जी नेवा ख नेवा यु क्वालिटी सु ख थु जिसैकि फट सुपाखनि अञ्चपि नेवाटेको क्वालिटी या थनेन छि मे पनुति समुदाय विधि क्वालिटी व नेवाटे विधि थन्जपनु क्वालिटी सुपाखनि सु भिन्नता दुखनि अन चाहिँ जिपी चाहिँ मिक्स्ड कल्चर चना चोन्दु अलि हो जुया नेवा यु तथ्य देउ खसा थौ तकन नेवा यु एकता मरु थे जो अन अवस्था से बलि तर थना यु नेवा यु एकता जी नेवा जुला जी सिक्किम चोमा नेवा जुला पिने यु नेवा जुला नि तर थौ जित छुजुला ढासा थना यु दक्को फुक्क नेवाय मुंका जुया वै जित ग्वाली आइट थु दयु छम पिनावा मिसन एक्सेप्ट या ती छौ तफात छाति थु जुला ख अलि मेउ चाहिँ छम नेवा जुया मेमो नेवा या त एकदमै सपोर्ट एकदमै अनि थु चाहिँ एकदमै पा थन छु सर्कल नेवाटे के सर्कल खला कि या मेमेगु जाति टेलिसन सर्कल पासपि दैनी वे कपिनु दिन दुकी मरु छुदु थन नेपाल जी चाहिँ मे पि पासपि मरु थन नेवा जक जुलनी जस्तै जिमे कलेज यु पासा जुल नेपाल भाषा डिपार्टमेन्ट यु पासापि जुल तुकै नेवाइ जुल अलि उकिटुके जिमे मेमे जाति पासापि मरु थन तुकै नेवा तर जित माउन भए खनि मक्ला थन नेवा बा त जित जि दको सेखित वयो लिपिन सेन्जना दिगु छ मगला लिपिन बाजन सेना जना दिगु जुल एक्सपीरियन्स गर्कन दिसन लिपि सेक्यु जस्तै छि देवनागरी लिपि चाहिँ जुन दिगु जुल नापा मगला आछि लिपिन झिगु हे दुखनी अलग आइडेन्टिटी झिउटिए म्युजिक दुखनी तैजी नाबा ज्याक रक पप गिना चना दिजी मलाई झिउटिए थयुको थयुटी आइडेन्टिटी दु तिमी संगीत दु तैजी वो गुगथ अन पाखे मन कोसाल अन चाहिँ नापछि अन न खास लिपि सेक्यु ख तर उब्ले चाहिँ जिउ मिस्टिकिम यु ग्रुमिङ सेसन जिया उली टाइम न बिम फुट लिपि सेक्यु बोले अलि थन अलि चाहिँ थन वया लिपि तो म्युजिक क्लास सेक्यु बोले चाहिँ एकदमै लिपि न प्रचलित लिपि त बच्चा अफ वे जुला मखला रञ्जना लिपि बच्चा कलात्मक लिपि जुया वो बच्चा ठाकु अलि तर न जी खुदै हान्छ न अलि नापा म्युजिक क्लास चाहिँ लिपि न ठिक जु तर जी त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यस्तो हो जिउ चाहिँ म्युजिक प्रति एक प्रकार यो इन्ट्रेस्ट आइ बोले न कने सिक्किम वना मे नेवा त न सिनेमाला नि अलि उ चाहिँ आज चाहिँ म्युजिक क्लास चाहिँ एकदमै त्यसकै नै पुसी छ अन चाहिँ अन यो जी दक्को फुक्क यातै जी चाहिँ अन तबा पिदु नि बुढा बुढी म अलि वाइक अप इन त न जी तमा दया अलि मा दक्को याता जी थो एक प्रकार यो रिलेसन तया जी छ दयो सेका जुनु ख अलि वाइक अप इन छ एकदमै
치 뮤직에 추세가 주노 치 바전 타요세가 주노라기 미 할리우드 세가 주노 칼라기 추세가 주노 지지 मृदङ्ग सेका चौंडु मृदङ्ग तर 미던가 타고 세가 주노 नापो नापो बुङ्गदेयु भजन न सेका चौंडु बुङदे भजन सेगा जुन दासिन ला छटबाजला हाले मान्निसा छटबाज बुङदे भजन हाला दिस जिता जिता उली मव तर नि गुली व उली जिसो न सेक्यु चाहिँ आसिनी मोहे आसिनी तर वो शब्द खोको त एकदमै छिगुको थ स उको थ हाला दिसले तू हे परमेश्वर गुरु श्री नृत्यनाथ दर्शन कारण आया हो तो चाहिँ दक्ले नापा सेक्यु मेख चाडा छ जिसो म्युजिक क्लास चाहिँ बुङ्ग दियो मे सेक्यु ख तर खास दक्ले नापा जिसो चाहिँ म्युजिक सेक्यु बोले अथवा छुइ तजिलजी सेक्यु तजिलजी ख बोले न जिसो चाहिँ सेक्यु चीज चाहिँ तो मतलब नृत्यनाथ या त चाहिँ पूजा यामा चाडा चाहिँ नृत्यनाथ अथवा नाच दियो दियो चाहिँ जिउ गॉड ऑफ म्युजिक और गॉड ऑफ कल्चर खनेछ अलि थो मे चाहिँ नृत्यनाथ थियो जुल अलि थो मे या जस्तै जुनि छि थन बुङदे युति बारेन ज्ञानको दिगु जुल नाप्जा दैदिल सिक्किमेन अन जिमटा कुमारी दिया सात गाली दिल थन युति जात्रा सोइ बोले युति अनुभव छुदु थन युति जात्रा सोइ ख सैडुनौ गति चल थन छिशुला नापा थन वया जिना दक्ने नापा जी बुङदेव जात्रा सोया अलि बुङदेव जात्रा सोय बोले एक प्रकार यो इमोशन्स हो एक प्रकार इमोशन्स भयो अनन जात्रा त दै जात्रा जिसा जात अनन जात्रा त अना चौंडु तर अन यो यथन यो पानी छ अलि अन यो अब अन यो स्थिति सोय बोले अन इन्द्र जात्रा माने मकला इन्द्र अलि इन्द्र जात्रा नपन भिन्ध्य यो जात्रा न चौंडु तर थन थन ये चाहिँ मनु नेवा थन यो नेवा त न उली मछि नेवा त मकला अलि वेको यो मतलब थन यो वातावरण नि एकदमै थनि भाइब्स मे हो जस्तो चाहिँ दक्ले न थन सही बोले एकदमै इमोशन्स होला अन थुक सिम्यु दै मकुनी दै तर भाइब्स चाहिँ एकदमै पा जस्तै प्रतीक्षा जो थन सिक्किम उनीले बिचे न ना दिलजी थुदा छु दथि मला अनचपी मेमेपी पास भाइ पिन्छ छे ज पिन्छ चाहिँ गुरो कथा प्रतिक्रिया बिचौं त छित जितला उक्नना जी वना भयो उक्ना सिक्किम नेवा गुठियो एनुअल जनरल मिटले ले उबले मे पिना प खला न ले वेक पिन्छ चाहिँ एकदमै जित चाहिँ त्यसकै अप्रिशिएट याना दि त कुछ न अटेन सिक्किम नेवा गुठी त एकदमै सपोर्टिभ दुएदु तर मे पिन्छ न जित चाहिँ त्यसकै सपोर्ट याना दि एकदमै परिवार न सपोर्ट यान्छौ अवस्था जिमी परिवार जिमी चाहिँ सो पिछ तस वेक अप मी चाहिँ भने आई थिंक जिउ लाइफ यु like wherever I am today it's all because of them it wake up पिछे त जने एकदमै सपोर्टिभ नि मसल थो उमेरेला मेउ कथाइति क्यारियर देख रगा त हिजी मेउ कथाइति स्टडी या रगा त हिजी मला उले त छिट नेपालले छयौ छम म्याम चाहिँ त नेपाल थेंग या क छयगु वथनिउति छ विश्वास थनिउति वातावरण त विश्वास या रहिछ त वेक अप न छौला एकदमै सुबा दिशा मागुल अवस्थालाई खै खट्ने भयो ख चाहिँ म वेक अप इन जिता सपोर्ट याना बि न्याब्ले याना दि अलि जिता छु थना जिता गुब्ले छु चीज समस्या होइ नि समस्या वल्दासन वेक अप चाहिँ न्याब्ले एक किसिमको स्ट्रङ पिलर थे जिया सुनि वेक अप न्याब्ले छि भ्याल हाना न्यंका मेन यंक्यु या भ्याल हाना साना मेन यंक्यु रिज फु मला न्यंका दिया उपाखे दाजगी जा या त केपी या छर छिमेकी मला
अनि यङ्की ज्याजो त चाहिँ जुगी मजुले भाला भ्या लागो या म्यालेको थन आ चाहिँ सिक्किमे उली टाइम न जी टाइम बी मफया छ न आ चाहिँ तर त्यो चाहिँ लिपा चाहिँ वना जी बिचा याउ ख लिपा जिउ गोसाना जी दु लिपा वना अन सेन्टर जिउ प्लान चाहिँ सेनामीको ठाउँ चाहिँ छिअनु उनी या मेबन्धन प्रशिक्षण दिएको छिको योजना जिउ योजना चाहिँ जिउ खास योजना चाहिँ आयु लागि चाहिँ आयु नीति जिउ प्लान चाहिँ तकली नापाजी थै पुवंक प्याकेज जी त ख त्यो नापाजी बासै खिमाला थ पहिला पूर्ण रूपमा सक्षम जी त सक्षम जी माला नि मे पिन त ज्ञान बित जी थथे ज्ञान जी माला नि मकला अले नापा थो बासैका अले तजुला जी त कुयो बारे सैका दुनका जक जी चाहिँ मे पिन त न एज अ रिसोर्स पर्सन चाहिँ जी चाहिँ मे पिन त न सेन्यु चाहिँ बिचाइ हुन्छ अल थने चोसा जुजी म जुला मलाई ख थने चोसा न जिउ नि मलाई गुगु थाहा छ नि आथने चना करियर रूपमा स्टार्ट यावला कि या छौ नुगु जीवनी अध्याय रूपे होला ई पा याना सुरुवात यागु लागि छु सम्भावना थने चाहिँ हिपा चाहिँ म जो छाडासा जिउ जिना चना दयानी जी चाहिँ सिक्किम पाके सिक्किम गभर्नमेन्ट वा सिक्किम नेवा गुठी अकने नीति रिसोर्स पर्सन जी दका जिता छोया बिउली जी चाहिँ लिपा सिक्किम वना सिक्किमी नेवा त्यो म सिकायो लागि जला नापा नापा तो थुदो को चीज लागि चाहिँ अन वना सिनेमाला मकला अले उजिया लिया वने मानी लिया वने मानी कि अवसर अथन गुल्दी तक चनिएको चाहिँ योजना दु छु दु थन गुल्ताको बन्युटी योजना दु छु जी चाहिँ थन नेवा त नापन एक नेवा त लिसेन एक प्रकार यो स्वपो जल मकला अब स्पेशली थन येले ख दाबले थन यो ज्यापु समाज नि सिक्किम नेवा गुठी व ज्यापु समाज चाहिँ नापानी से कुली 3-4 वर्ष न्यो से एक प्रकार यो स्वपो दो अले हो जिया थन न गुब्ले गुब्ले वया दतिले वया वयाको पिना चोना त थन वो न विचार ख तर हान नाप नाप थो वयो 2-3-4 साल तक चाहिँ जिउ मास्टर्स सिदेका एमफिल न या विचार ख अले नाप नाप पीएचडी तक या विचार अच्छा अच्छी ब्यूटी पेजेंट न थिति थासे बोटी कै दिल मोडलिङ ए क्यारियर चाहिँ याक्यु ती योजना दुकी बदले जिउला जिउ खासै थन वयो न्यो चाहिँ जिउ चाहिँ मिस इन्डिया वन्यु खास प्लान दु तर आन जित थनै स्कॉलरशिप सिक्किम गभर्नमेन्ट स्कॉलरशिप बिल ले जी थनै वे माला तर लिपा अथो पेजेन्ट्री दयो न एकदमै पावरफुल प्लेटफर्म खनि थयो लागि न अले समाज लागि न पेजेन्ट त्यसकै पावरफुल प्लेटफर्म जल नि ले लिपा थन त्यो सिदेका मिले जसा जी वना मिस इन्डिया अथवा मिस युनिभर्स इन्डिया नीति चाहिँ जी नेपालले नल मोडलिङ यागुला बोर्डर नल पनि नेपालले न मोडलिङ यागुला सम्भावना दुजी मलाई इले बेलेला जी छि थिथि कथाइ पि नेपालले चपि सेलिब्रिटी ते नापन कि पार कोइ चौ खन्द छु दु थन्न छु कथाइ उति ज्याजो त समथिङ इज कुकिङ मको खासै उक्न चाहिँ जी बिचा याना छ न कि थन वयाना जी मोडलिङ यो करियर न सूर्य सा जिउ दया तर हाक न छुजुला सा यदि नेवा बाय थुली मची वास्ट नेवा भाषा नेवा कल्चर थुली मची बीट म्युजिक जुला थुली मची वास्ट दुकी थो नेवा यो थुली जको यो सीमा दैनी सीमा दुने चना जको बालक सेके फै जी रियलाइज याना अले वो जिया चाहिँ थो वयु 2-3 वर्ष तक चाहिँ जिउ मोडलिङ यो न प्लान छ मरो
त्यसजी चाहिँ कल्चर जक ध्यान बियो त्यसले छौ लक्ष्य जना वया दिगु जुल व लक्ष्य पुंगीको नीति चाहिँ छौ एकदमै अर्जुन दृष्टितया चाहिँ छिन्या जेरा ख अलि मेरो चाहिँ अन सिक्किम यो सिक्किम ने उगुठी officials त दुनी वेकअप पिन्सन जिते एकदमै विश्वास याना चाहियो खने सा अलि वजिया वेकअप इन यु न विश्वास अत्ते माने मकला अथन अन्य पा चाहिँ जुन दिगु 1.5 वर्ष देतको अवस्था जुल सिक्किम युटी छुची चाहिँ मिस्जुले होम सिक न जुइफु छिटो अझौ कथाइते चाहिँ जोगी मजु छुची मिस्जु सिक्किम होम सिक फर्स्ट नप तना वया 17-18 दिन लिपा हाना जी सिक्किम हुन्यो होम सिक जुया जिसे जिमी माबा नाप एकदमै क्लोज दुनी अलि वो चाहिँ एकदमै होम सिक जुला तर अब गुप्ले तख माबा पिना पचोनी मक्ला अब छु चीज सेके त माबा पिना प जकचोना चाहिँ सेके फै म पनि अलि वो चाहिँ त्यसले माबाजके होम सिक जुको मलाई सिक्किमयुटी अनियुटी इन्भाइरोमेन्ट व थनियुटी इन्भाइरोमेन्ट या थनियुटी रहनसन व अनियुटी रहनसन अझौ कथायुटी अनियुटी नसत्वसा व थनियुटी नसत्वसा अझौ कथायुटी चाहिँ छित छौ लुमनिगु व मिस्ट्रीगु चाहिँ अवस्था त के मलाई खासै मा बा यो चाहिँ एकदमै लोमङ्क होला लुमना कि लुमना होला अलि तर उनले मिस न खासै मजु छाता छ तनै छम जिमी शिला दुवल दैम जिमी पासा दुनी चिसुनी मक्ला वेक अलि वेक जुल जिनापा तना भया वेक ल त एउटा छम तताथे अब केरिङ तताथे केरिङ ओहो वेकल टुली मछि त ग्वालियाना दिउडु टुली मछि त केर्न यान दिउडु कि जि उली छे उली यादे आज चाहिँ छिथन वे जुले चाहिँ दक्ले नापा कल्चरल सक चाहिँ जो कथा इन्टे जुल छु कथा यो चाहिँ छित चाहिँ ओहो थर्जना जुइला ओ थु छाया आगु त इज अझ कथा कल्चरल सक चाहिँ गथे जुल छु जुल कल्चरल सक चाहिँ अन सिक्किमले चाहिँ जिस यहाँ पनि जुल अले विन्ध्य जात्रा जक अना चंगो मखा त थन अबया चिछु खनाडा छ every month छु नखछको अबय मखला अलि होना जिउ लागि एकदमै नु खजुला एकदमै अलि फर्स्ट थिङ फर्स्ट अवे जुला अलि मेउ बाजा यो तन यो जिस अन सेक्यु बीट बोल जुला नि दिमे यु बीट दिमे जिस दिमे यु बीट सेक्यु बोले छौचको बीट सेक्यु ख जिस सेक्यु चाहिँ थिमियो बीट ख आ चाहिँ सिया होला तर तना वया मेउ चीज चाहिँ दिमे यो बीट न ठा कठपा पापटिको पा ख तोल यो पा मखला अलि थोना जुल अलि भ्यान पा नेवा भ्यान ठा कठ बिस्क दे मखला अलि थोना एकदमै शौकी जुल जी चाहिँ अलि छिटो स्यु छि नाचा जी छिटो स्थापना जी लस्कु सेना थर 2082 चले जी चंदु थन नेपाल सम्बन्धको थ 1145 चले जी चंदु अनला छिकपिन सला अन एडी अनाचंगो अवस्था जुल एडी नाला चंगो अवस्था जुल वो अझो कथा स्यु थन वेबले चाहिँ आ गु कथा थन वेबले चाहिँ वो स्युले चाहिँ गथे चाल छ त्यो चाहिँ जिपी नेपाली त्यो नेवाजी हैन त्यो चाहिँ एक प्रकार यो सैड नख जिम त म व छाडा छ जिसा अन थो 2024-25 याना वयो अले नप थो जनवरी फेब्रुअरी मार्च दया वयो म तर थना वय बले बैशाख जेठ असार साउन बैशाख जेठ असार साउन दयु व तर गुप्ले चाहिँ बैशाख जुल गुप्ले जेठ जुल
ऊ सिके छु दे थिला गुला पहिला गब्ले जुल्दैन मस्यु बैशाख जेठ असार गब्ले जुल्दैन मस्यु वो दूध गा चाहिँ स्यु तर गब्ले खरगा मस्यु वे थो न एक प्रकार यो सकी जुल नि त्यस्तो चाहिँ अनि मेरो चाहिँ कलेज खदाले चाहिँ न जो स्पेलिङ चाहिँ नि स्पेलिङ चाहिँ न एकदमै थाकुला कति ताल जस्तै दुनी आछि नेपाल युटी नेवार युटी इतिहास बुझ्नु अवस्था आबुन्छुन अवस्था चाहिँ जी धाने सुखर गाना त छि मसिलो त गाते दुनी गटे ताल थन्युटी इतिहास तजिलजी नसा तोसा जात्रा पर्व छौ सिभिलाइजेसन सभ्यता मला वो सभ्यतालाई अनछिक पनि थाल मोर त्यो सभ्यता चाहिँ सिका ढुङ्गा चाहिँ मला गजब फिल जुल गजब कथा युटी चाहिँ छौ मेन्टालिटी आ तयार जुल छिउटी समग्र नेवार युटी तयार थन चाहिँ जस्तै जिनेवा त यो थोदोको तजिलजी नि तजिलजी दोको चीज मेरो जात सोया एकदमै रिच वप्पा जस्तै छौ दसु बिब्ले जङ्को जुल नि जङ्को अथवा जङ्को जी गुब्ले न मखना ख तर वही बोले जङ्को जुल मखला त्यो जङ्को यो न छौ किसिम यो मूल्य मान्यता डोनी छ तो से बोले न मेवे बावला अलि नाप थो मेनी चीज न यो कोही चीज चाहिँ वो सोया सेका चाहिँ छौ गर्व यावटी विषय थियो थो जुल जङ्को जुल अलि जिउ जस्तै जिउ द संस्कार जुल नि जिउ जन्म निसे जिउ मृत्यु लिपा तक यौ थो संस्कार दुनी आ थो संस्कार चाहिँ जे थो आ वयो महिना निसे थो द संस्कार यो बारे न जी बोनियो बिचाइ हान्छ न तर जिसा आ जिउ डिपार्टमेन्ट नि न बच्चा जी एचबी बोना छ न ले वो बोना न एकदमै प्राउड लगेछ जिरा चाहिँ जस्तै सोनिकले या नेपालले चाहिँ गुनगुन थासे चाहेला दिया छुछु सोइ दिया तकले मध्ये फर्स्ट ध्यान हुने थाहा चाहिँ सुख यथनिउटी सहर बजारे चाहेलिले सुख चाहिँ छुटी एट्र्याक्सन छुटी जतै नुगा सालके थनला जी दक्ले नपाउने थाहा चाहिँ कीर्तिपुर ख अलि किपुली अलि अनवना एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खोजे छु खसा अनि छे गुली पुलाउ छे 300-400 वर्ष न्यो यु न छे आटक न दु मखला अलि वो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ओ बोले यु अलि नाप थो खोप यो आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर जुल अलि थन येले यु बसन्तपुर यु तो आर्ट जिपी आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर इन गुल्ली रिच तो जुल सप्रदिस अथौकने लिपाङको अवस्था छि नेपालले छि यान्चनोटी जाखयटी बारे थौकने भ्लगिङ न यान्चना दिगु जुल मला भ्लगिङ बारे चाहिँ गुको थ थट होला चाहिँ छौ झि यान्चनोटी जाजो छौ कैडिया मादैति गुको थ चाहिँ सोच होला गुको थ विचार होला भ्लगिङ चाहिँ थौकने सोशल मिडिया यो प्लेटफर्म त्यसकै पावरफुल नि अलि ऊ चाहिँ जी चाहिँ न्याब्ले न जी चाहिँ छु बिचार यादास जी छु ज्या याना न मे पिन्त चाहिँ ग्वाली जुइमा अलि वो जुया चाहिँ जी भ्लगिङ सुर्याउ न बिचायाउ ख भ्लगिङ चाहिँ जस्तै खासै धोएको चाहिँ 1 वर्ष जोइतिनी थन चुन्यो अलि 1 वर्ष दुने न चिटकुली म चाहिँ सेकी फोटो ले वो जुया आज चाहिँ जी छुछु सेकडु न और सेकल तो दोको चाहिँ मे पिन्त न जस्तै जिउ कल्चर यो बारे जुल मखला जिउ थयो नलेज न गेन जुइ बढे जुनि अलि वो जिया चाहिँ मे पिन्त न ग्वाली जुइ मे पिन्छ न जिउ कल्चर अलि स्पेशली सिक्किम जिउ जस्तै यो फेसबुक इन्स्टाग्राम यो जिउ सिक्किम यो नेवाते यो जुल अन इन्डिया यो नेवाते यो जुल
Wekapina jina was connected do ni swap do ni ale wo jiya wekapin त न किने फाइदा या चाहिँ एक प्रकार यो inspiration na joi da ya ji चाहिँ खास पोस्ट वेगमसा छु क्वेशन नि हेले अनचपि छु पास भाइ पिन देफु थथिति देफु तत गेम पिन देफु वेगमसा छु क्वेशन नि छि त छि जब ब्लग त या छि अन उनिबले जब कथै दि जेस त छि त wekapin sala जितो चाहिँ question नि असो चाहिँ मखो तर वेगअप नु क्युरियोसिटी छु दै नेपाल व थन्युति छि सेका जुन दि खयुरि बारे जितो चाहिँ wekapin सन न्याबले जी छु यान्जना आ न्याबले जितो एकदमै appreciation बि तर के छु न्यासो खासे छु मरो छु दु वेगअप इन थन नेपाल चाहिदि दुंगो अवस्था दु न छु एक वर्ष दौरानै या नापा जाइदियो नापा यु स्टडी एक्सकर्सन जुबले नापा जाइदियो ख थन चाहिदि दुंगो अवस्था दु अल थो बिचे चाहिँ छि थन नेपाल चाहे दुंगा आ मैठा छ नापलावे तगा चाहिँ चाहिदियो मरो पासा पिन्छ या पास पिन्छ या परिवार प्रब्लम छ परिवार पिन जाइदियो भन्ने मरो अले तर छि नाचा निन्यु न्यासर नि थु थन अनयु नेवा त्यसो जस्तै थन निसे जस्तै छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तै ग्रन्थ जुन नेवा त यो नेवा भाषा मतलब नेवा भाषा यो ग्रन्थ तर नेपाली भाषा चौ दुसा जिमतन आया दाई अलि थो चीज लागि वेकअप नि एक प्रकार यो एकदमै इन्ट्रेस्ट जुयाय जुइ फोनी मकला जस्तै अच्छी सिक्किम उन्दंगा मलाई चाहिँ जाजु दक्ले अन्डे थिनु बस्दो अन उन्दंगा चाहिँ थन दक्ले मध्ये मिस जुगु था थनिउति परिकार थनिपि पास भाइपि थनिउति थिटिको थनिउति माहौल छु चीज ज छु त यापले नुगा साला छुनि थियो सिक्किम लिहा वना अच्छी थन वया कुली चीज सेकडुना मकला there's something I would miss is the people here. I think newa ta chada sa wake up पिन्छ जितो तस एकदमै जितो अनयु सिक्किम यु नेवा जु याना तनयु म्या मचाठे जितो ट्रीट याना थयो चेजो पिठे जितो याना दिउ अले ओ जुया जी चाहिँ तनयु माया जला मक वेक अप पिन्छ जितो बिउ माया जला अले एक प्रकार यु केयर जला तु चाहिँ मिस्या छाडा छु जाति दयो छौ चीज जुलनी त दक्ले माउ चीज दयो चाहिँ दक्ले माउ चीज दयो थो लभ थो ह्युम्यानिटी जुलनी तो थन यो नेवा अले थन नेपाल यो मे पिन्छ न एकदमै जित चाहिँ ग्वालियाना बिरु जस्तै जुन छिक थे थन दे दस या इले बेले सिक्किम आफलो मनु त थन नेपालले वया बङ वया दिगु थन थिटिको थाइति जाख त यान दिगु तर थन जबनुति छौ गुनासो चाहिँ थन ल्याउन ढंगा चाहिँ वेकअपिङ के छौ सम्पर्कै विच्छेद जिचाउँति अवस्था दु दैटिन खटदु मला छौ स्वाफुए तापना उनीगु सायद उ थिटि कारण न जिफन आप आथे सामाजिक सञ्जाल अझ दैजो अवस्था मरुजुल मला वो अवस्था वो अझ एक कथायुति घटना प्रतीक्षायुति केसे चाहिँ जिकिमा चाहिँ सम्पर्क मया होला सम्पर्क छौ सम्बन्ध छौ स्वापु त अन्ते ढुङ्गा न छौ सम्पर्क त छौ गठे छु गे छु हाल खबर नसिकया थिति कथा अपडेटेड होला फुकलमखु तर इलेबिले चाहिँ छौ चाहिँ ए जिउनु थन्दु लोमंका छेगु अझ ता छौ अपुगु भाषा दास अन्थेन ढुङ्गा नेपाल लोमनिगु थनि दिन नेपालले जोति भाषा कला संस्कृति थनि नाज छिदै थे माया मतिना फुकल लोमनिउ अवस्था न दुदै दिन छौ गुनासो थन यो गुनासोला त जी पाके जी लोमनि मखो छाडास जी सिक्किम वना न थन यो ठिठी समाज न पजुल ठिठी
जस्तै पासा जस्तै जी पासा पियले थन नेवाते ना सपु ते मानी छाना सा अन वना सपु सपु म तल दास जिन्दगी क्यारियरमा मेवे मोर जुन लास आसला खमे मोर वनि नि मकला छाना सा सिक्किमे माउना थोय जलानी अनि सिक्किम वना न कने जस्तै जो कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम यामा मकला उबली थनायो नेवाते मानी जिमता अलि उबली उना जुला अलि मिउ सुना जित माया बिउडु वेकअप इन त गाना लोमंकी मकला दै हस्त व्यस्तय बावजुद न ई ब्यादिल छि सिक्किम निसे थन छाया नेवा भाषा तजिलजी संस्कृति सभ्यता सेकेत सिकेत थुइकेत चाहिदिल छि यानगु ज्या छित पुनेमा तालामा तैको सुवात से ज्याजोले चाहिदिल आपला आपा सुबाटे सञ्चना जोजलपा सुबा जोजलपा दै